Na najkrajšem gostovanju v sezoni druga zaporedna zmaga pod vodstvom novega trenerja Radomirja Đalovića. Aluminij Maribor 2-3, dvakratni strelec Bumbić in pa prvenec v letošnji sezoni iz prostega strela za Gregorja Sikoška za lepo zmago v razburljivi dramatični tekmi v krasni nogometni kulisi, kjer so navijači prišli na svoj račun. Trener Đalović je v primerjavi s tekmo proti Muri pustil prvo enajsterico nespremenjeno, odličen prvi polčas, kljub vmesnem nesrečnem kazenskem udarcu, po katerem so domačini povedli, in preobrat po golih Sikoška in Teteja, potem pa v drugem polčasu kopica priložnosti in drugi zadetek Teteja. Kljub znižanju domačinov je ostalo pri zmagi s 3-2, drugi zaporedni pod vodstvom novega trenerja. Najzanimivejši trenutki petkovega popoldneva v nadaljevanju. Prije svega jedna opet teška utakmica. Mislim da smo mi ušli u utakmicu kako treba, jedno da nam se desi greška, da nam in tranzicije naprave penal i da budemo odmah, da gubimo 1-0. Čestite mi ekipi Aluminijuma, oni su dobri, posebno kući dobro izgledaju. Onda smo se uspjeli vratiti, stabilizirati, okrenuti i došli čak i do 3-1. I onda u drugom poluvremenu imamo 3-4 situacije da ono što se kaže ubijemo utakmicu, da odemo na 4-1, 4-2 i ne bi imali nikakvih problema.
i onda nam se dozvoli taj kiks i 3-2 i na kraju može se reći da smo se opet spašavali, ali opet čestitke mojim momcima, pokazali su karakter i na kraju kad nismo dovršili utakmicu kako su stabilni bili, borili se do kraja i ove teške situacije na čelu sa kapetanom uspjeli smo da preživimo i još jednom im čestitam, velika pobjeda za nas. Još jednom i zahvala našim navijačima koji su došli danas, potrebna nam je njihova podrška i njima isto hvala što su bili uz nas i idemo dalje, velika pobjeda, kažem, 3 boda i moramo nastaviti raditi, imamo još puno da radimo. Sigurno, ja, odzvali smo se dober na prejet zadetek, nekako smo pokazali našo igro, mogli bi tekmo pripeljati do konca že prej in ne sme se nam ponoviti v bistvu zadnjih 30-25 minut, ko smo prepustili žogo nasprotniku. Naslednji prvenstveni obračun naslednjo soboto v Celju, derbi vodilnih, še predtem pa vabljeni vsi še eno bližnjo gostovanje, tokrat pokalni obračun proti nižjeligašu Jurovskem Dolu. Dvoboj bo v torek.